molitvu potreban je trud, vježbe pažnje i onda Bog pomogne čovjeku. Ali vidite, šta je tu najbitnije? Najbitnije je taj osjećaj da ti živiš u prisustvu Božje. Nikako nekakva gorda pomisao da sad se ti izdvojiš, da tu uvati nekakav farisejski duh pa da se ti gordiš time što se ti moliš Isusovom molitvom, pa tamo nekakve brojke, pa tamo nekakve minutaže, pa tamo nekakve kilometraže. Razumijete? Šetaš kao manijak sa brojanicom od 300 čvorova po gradu, razumijete? Ne to. Nego da ostvariš vezu, da budeš u imenu Božjem, da živiš u njemu i kroz to ime da osjećaš prisustvo Gospodnje. Srcem, umom. I da te to sjedinjenje, naravno, koje će biti potvrđeno liturgijskim životom, da te raduje, da ti bude dobro, da si spokojan, miran, radosnog, veselog duha i da zračiš tim duhom. I vidite, onda tim duhom nadahnut, da kažemo, o molitvenog uma prilaziš, recimo, i srca. I vidite, to su procesi, nego aj sad, tu bi trebalo još mnogo toga da se kaže, za ovu priliku dovoljno i ovoliko, jer blagodat Svetoga Duha koja je od krštenja u nama, ona se projavljuje kad prizivamo ime Isusovo. Ovdje je bitno samo još to da naglasimo, da je u tom molitvenom predanju vrlo snažno podvučeno da se treba baviti učestalim prizivanjem imena Božijeg. To je ono što mi možemo, a kvalitet molitvi daje Gospod. To je vrlo bitno da znamo, znači da mi investiramo, što bi se reklo, u količinu, a Gospod će dati punoću. Kako on daje? Vidite, vi kad prizovete ime Isusovu, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. Blagodat Duha Svetoga i srce se pokreće. Razumijete? Jer Duh Sveti je tu da nas sjedini sa Otcem kroz Hrista. Znate? To su zakoni. I ovo je vrlo bitno. Da ne pomislite, jer neki su pomislili, ma daj čovječe, to je retardirano. Šta hoćeš da ja stalno jedno te isto? Poslušaj, čovječe. Pa nisi ti je valjda mudriji od Svetoga Jovana Zlatoustog, majka mu stara. Je tako? Pa nisi veći igrač od Svetoga Vasilija Velikog. Je tako? Pa nemaš dublje kapacitete uma od Svetoga Grigorija Bogoslova. Je tako? Pa nećeš valjda da prezreš veličinu svetih prvovrhovnih apostola. Razumijem? To je apostolsko predanje, to je provjereno. Tako da je to vrlo bitno da imamo makar kao informaciju. Često prizivanje. Za naš gordi naraštaj to jeste izazov. I ne samo to. Jer nas to naučili, razumijete, sve možemo. Mi radimo na 100 kanala u isto vrijeme. Poslije to isti da mora tabletama malo da se suzi, jer mnogo je 100, a svi su aktivirani, znate. Pa onda makar terapijom na pola, jer 100 glasova je mnogo. Makar na pola da bi mogao komunicirati ili čuti sirenu na auto ako gazi neđe u tom hipnotičkom zanosu da ne ošteti nekog mučenika, kamionđiju, znate. Da mu ne ugrozim život. Dakle, često prizivanje, to ne treba da nam bude kompleks. Treba da ga se oslobodimo time što vjerujemo onima koji su istom tom praksom živjeli prije nas i zadobili plodom. Sad imamo još jedno iskušenje, obzirom da se radi o našoj gordoj generaciji, a nedavno sam u jednom razgovoru čuo i potvrdu te slutnje. Isusova molitva je pokajnička molitva. Jedna naša sestra
se pogubile bilo u duhovnim ponudama ovoga svijeta, u duhovnim praksama, potpuno tuđim i pravoslavlju i duši čovječijoj, i upale u problem, ozbiljan problem, i krenule da se vadi iz njega, kako zna i umije, jer je ušla bilo u graničnu zonu tamo gdje se duša može izgubiti. I čuje od neke njene poznanice da postoji neka moćna molitva. Ali ta poznanica je Isusovu molitvu registrovala na nivou Amajlije, jer to ima po časopisima, kaže moćna molitva, moćni krst, hilandarski kvasac. Znate, ima ta neka čudotvorni manastir i tako dalje. I ona je to tako neđe prepoznala, ali joj je rekao, ima čudotvorna molitva, kao Amajliju je to predala, pa kaže, eto ti prizivaj, vele, da to djeluje. A ona sad, nemajući kud nazad, a naprijed se mora, sama ne može, a ipak je ona krštena, znate, pravoslavna, pa je ovo bilo nekako i blisko. Aj Bože, pomozi, znaš, da krenem da malo govorim na svom jeziku. I vidite sad ovo, ona krene da izgovara Isusovu molitvu, ali obzirom da dolazi iz prakse duhovne koja razvija gordost i u kojoj nema ni trunke pokajanja, nego ozbiljno pumpanje duhom gordosti. Sad pazite, s jedne strane velika gordost razvijena, a sa druge strane po Božjem dopuštenju i velika nevolja. I ona kreće sa Isusovom molitvom. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, sad pomiluj me. I na to pomiluj me njoj je biće zaglavilo. Znate, kako pomiluj me? Razumijete? Nije imala to iskustvo pokajanja i iskanja milosti. To je bilo potpuno nepoznato. Jer ona je razvijala, to te prakse nude, ona razvija sjeme gordosti. I tu je naišla, znate, na tu prepreku. I to je vrlo bitno, ona je to odlično prepoznala i locirala. Jer vidite, čovjek koji treba da prizove ime Božje mora da bude u duhu pokajanja. Pomiluj me. Oprosti mi. Pomiluj me. Znate. Da govori i da ište kao pokajnik. Na drugom mjestu kažu, neki unuk učio džeda da se moli. Pa kaže, ajde džedo malo, Gospode, Gospode, Isuse, Isuse, Hriste, Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Sad kaže, pomiluj me grešno. Jer to jedan bio od onih, što se ja grešam, razumiješ? Pošten, čestit čovjek, razumiješ? Ja nikad nikome ništa loše nisam uradio, što sad grešam. Ovo je to. To su ti čepovi na koje možemo da naiđemo. Nemojte se začuditi. Ako budete zainteresovani da se spasavate imenom kojim se jedino možemo spasiti, možete da naiđete na tromb gordosti u sebi. A nemojte se uplašiti, nego to uduvajte. Evo, hrabrite se time što su mnogo veći likovi od vas. Je tako, evo, ako je mogao sveti Grigorije Palama, kaži, a mogu i ja. Ako je mogao sveti Vasilije Ostroški da se moli Isusovom molitvom, a mogu i ja. Je tako? U kom smislu mogu i u kom smislu poređenja? Pa takve veličine, ištu milost, išti je i ti, Bog ti pomogao.